I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u današnji video. Danas igramo PvZ2, ali nešto novo. Znači igramo Vase Breaker. Igramo evo ovdje gore. Imamo ove staze koje ih nisam video. Ali eto, sada igramo ovo. Jer smo tamo sve završili, pa vidjet ćemo kako ćemo nadalje. Obavezno me zapratite na YouTubeu i na Instagramu i na TikToku. Ovo je bilo lagano. Ovo je Vase Breaker 2. A vidite ovo dole, ovo nisam vidio, ovo 3 ova. Ovo je baš zanimljivo i sad ćemo to iskoristiti u ovoj. Znači ovako vidite šta je u čim, znači sad je ovo, vidjet ćemo da li je ovo besplatno ili kako je. Mogu ovo lepo iskoristiti. Prvo šta ću uradit, to. Sad barim znam šta ide. Možemo i pomjerat. Dobro, ovo ćemo staviti ovdje. I ovo. A lijepo i ovo.
Ne, tu. Tu. Pa nema šanse. Neće se oni sa mnom igra. Eto. Vidite ovo sad. Znači, ovako ubrzo čujemo. Završili smo, ja mislim, ovo sve. Znači ja moram izvaditi i ovo. Nisam znao za to. Ovo smo otključali. Intro smo priješli. Egypt Challenge Pack. Zanimljivo, sad ćemo ovo igrati. A sad se plaća. Ništa od ovog, kako sad ovo?
Rešili smo i ovo. Uskoro će možda finale. Ali vidjet ćemo, možda će se nastavlja.
Prešli smo i Egipt Challenge Pack. Sad idemo da igramo Pirates Challenge Pack. Otključali smo neku opciju, sad ćemo vidjeti. A vidi, ovdje se plače. Kako ovdje se plače, to je sad zanimljivo, ne znam zašto. Da treba izaći iz igrice, čekaj. Sad. Ovo jedno se ne plaće. Tu sam.
sad idemo da igramo Western Challenge Pack.
Ovo smo prošli. Znači, prošli smo i intro, i Egypt Challenge Pack, i Pirates Egypt Challenge Pack, i Western Challenge Pack. Znači, otključali smo ove dve opcije, znači, otključali smo ovo kako se ovo zove, Revel Vase. Onda otključali smo Button Zombies, znači, to je kao neki Buter, šta je to, ne znam ja. I imamo, znači, ovo da otključamo, ali ovdje piše što meramo ove, kako se zove, ne znam ja, 15 Endless Downloads, to je ovo do, eto ovo. Znači, treba nam 15 od njih, sad ne znam kako ćemo to, haha. Dobro, otključa nam je ta opcija dole, to je dobro. To je onda, lako ćemo tako. Evo ga, znači, 1. A nema treba 15, znači još 14. Koliko će ovo potrajati?
Još 13. Au.
To je sve bilo, ljudi, za današnji video. Hvala što ste bili sa nama da gledamo kako igram Vase Breaker. Uspeli smo, prešli smo sve. Uskoro se bliži i kraj ove sezone, samo da znate. Pa to je to, vidimo se.